ngasi numida waram phongkiba tongan tongan ba manipuri sifong singa masum thokkiba thawdo wathok singdigi maru oiba I pausing khongasaraga manipur top channel gi maikedi myamna thamjagi ahanbada mikhal ga mari leinana hairokta ngarang yummari amang ata nanghan khiba thawdo condemn tarakli amang ata thowan bagi mathakta upu manungda thamba sana sel phirol phanek fawba yauna khomduna pubi khreba pawma report tawri hairokta boat kamari lainana pamdaba thaudok thokpa leptri ngarang su yummari amang ata nangkhibaga loinana thawong adubu akan mamona condemn torokli ngarang numidang hairok part 2 thoksom laikai de yummari yankai thugaiba yumgi posai mai thaba yauna numai kapa nupi angang yauna phuba saiba amadi gari mai thaba gi thaudok thokhi amang ata nangraba imung singa dudi thoksom noren ph romeo th nomen roman amadi th apikni hari ts roman gi masanupi na ngarang maki yumna thokiba thawdo du gi matang na haktheng na thengna ba pawda masi manipur press club ta pawmi singda phongdorok gi matungina thawdo du ngarang numidang pung nipalom ta pada makoi gi sagai gi mapa druba sangbi amadi syamsan hariba miyoi singa si yauna yamla ba sagai gi amadi laikai gi miyoi sing laklaga yumgi thongnau upu kangthon sakhum gi polam sing yauna yankai thuwai khi loinana mai thabagi thawong sadaki masida sinatana upu manung na thamba sana sel phirol fane fawba yauna khomduna pukhi thawdo du da ma ki mama pakhatpadagi wakal mangkhibadagi lekanakhi mama gi phibam adu ubura thawdo du hakthengna senari pa sagai gi makura sing adu da bakong ko nduna haijaki adubu tabiki de haina noren gi masanupi na pienda ba sapodam khi atopa pawamanamo Mikhal mai paglabadi pasoi kendra model constituency ohengani sapam kunja kesor lakadoriba kumja english singaniga kungani thogi general election miyam gi mihut oina mla oiraklaba pasoi kendra bu hiram khudimakta wata padaba model constituency in manipur ohenanabagi plan haujiktagi yatuna loire haina pasoi kendra intending candidate ama oiriba sapam kunja kesor phongdokre Pausi sigi akhanaba unaba madi sapam kunja kishon hai hauji kendra sigi MLA oina laidiba sibu prajana pamba expectation adudagi khara hanthana leibagum ui adubu karigumba mahakna lakadoriba english singaniga kungani thogi general election asida miyamna nungsibiduna pasoi kendra gi MLA oina lairaklagadi ahanba priority oina sahi ani gi manungda pasoi kendra gi lambi khudima afaba lambi uhengani english singaniga taraga mari fawbru yumthong khudingi ising phangananabagi prime minister narendra modi gi manglan adubu mangpha honanabu honagani haina spankhi atopa pawamanamo november 13 tagi december 3 fawba laibak sin mathuna khongjang sangsingani cpi laibak ki sangbidan amasu miyam gi social justice kananaba november 13 tagi december 3 fawba laibak sin mathungna khongjang sangsingani haina msc cpi gi secretary l sutin kumar na thatorok pasirul amana phongdorakli serol asina hai haukiba october 2 tagi mari fawba new delhi gi ajay bawon na pangthokiba CPI gi National Council mi phamda COVID-19 pandemic manungsida hingbara sangba tangai fadraba polam singda natana miyam gi tangai fadraba polam kya gi mamal khanghen hengalakpa mahimasing matik sana hairabat na harol kya thabak phangdabagi awaba mayok naringai serakta thabak yamna piriba public sector undertaking kaya privatize torokpagi mathakta lenga ki aranba thoksil kharagi asoibasing sumthokna ba phongdokladuna intellectual kayabu citizen act makhara fajinduna thamnaba honaraglibsigi matangna sukumna khanaki haina palli atopa pawamanamo november tha manungna numit 13 ni bank thong loan gani leba sida november thara pangthokodoriba harau kumai sing yauna numaijing anisuba thangja amadi marisuba thangja yauraga numit 13 ni bank sing thong lolagani haidi bank sing loan bagi numit sing asi reserve bank of india RBI na thokpa holiday list ki matung ina semani hari notice asigi matung ina bank singi branch sing su loan gani adumapo harau kumai kharadi akhanabi state kharada tuan na laiba maramna harau kumai laiba state adu khaktabak bank suti oiraga atopa state sing aduna hanagu mathau tawgani hari
RBI की लिस्ट अदुगी मतुंग इना नवेंबर थादा सुटी लेगदबा नुमितसिंग अदुदी साइसेट अमा अहु मरी मंगा तरुक तरा तरामुथि तरागनिथोय तरागमापन कुनगनिथोय कुनगुहुमदोय था असिगी नुमाइजिंग मथंगसिना नवेंबर साइसेट तरेट तरागमरी कुनगमाथोय अमदि कुनगनिपानी लोइनना अनिसुबा अमदि मरी सुबा थांगजा नुमित सिना नवेंबर साइसेट तरागा हुमदोय अमदि कुनग तरेटनी हाइनसु पाउसिना फोंदोरखली अतोपा पाव अमनमो लोक जनशक्ति पार्टी की नेशनल सेक्रेटरी रुसीदा शर्मा मियोई खरना किहलमले मतम चाना पुलिस न कलहौरे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी अमा ओइदिबा लोक जनशक्ति पार्टी की नेशनल सेक्रेटरी ओइदिबा ओरिपो हुइद्रोम लैकाइदगी रुसीदा शर्मा बु मयुमयार सखंगदबा मियोई खरना ngarang नुमिदांग पुंग 10 रोम ताबदा किहलमले हारि मणिपुर पुलिस न मतम चाना कलहौबदा रुसीदा की मैकेदी की पुलिस पुथकत फोंदोरकली हिरामसी मरी लेना ngasi मणिपुर प्रेस क्लब पांथोप पाव की मिफम अमदा लोक जनशक्ति पार्टी की नेशनल सेक्रेटरी रुसीदा शर्मा पाउमिसिंग हाय अहक लमदम सिगी मसे मसलम ओइना खुनाय सिगी सखोत थौदांग दा खरदंग ओइरबसु याजगे खंदुना थोकसरपने मसीद अहकपु अकी अखंग पीबसी तौहनिंगदे ngasi फावब लमदम सिगी मियामना अहकपु नुंगसिबिरी हाइबसी वखल फावजे अदुबो ngarang थौदो दुना सिंगनबा फोले मसी मतुंगदा अमुक हना तौबिगनो लोइना मणिपुर पुलिस न मतम साना सेक्शन थोरांग लखोट पिखिबा अदुबुसु हाइनिंगाय लेतना थगत फोंदोरकली अतोपा पाव मनमो बिजुदा फेस ऑफ द रेडियंट ग्रुप टाइटल पिखरे रेडियंट ग्रुप ऑफ कंपनी न पीबा फेस ऑफ द रेडियंट ग्रुप की टाइटल कुमजा इंग्लिशिंग अनिगा कुनगमथोयदगिना कुनगनिथोयगी ओइना मणिपुर की फिल्म एक्ट्रेस निंगोंबम बिजुदा पिखरे हारि फेस ऑफ द रेडियंट ग्रुप हारिबा टाइटल असिदा केस अवार्ड ओइना लुपा लाख अमा अमादी साइटेशन यावरी ngasiगी अवार्ड अदु रेडियंट ग्रुप ऑफ कंपनीज की चेयरमैन अमादी मैनेजिंग डायरेक्टर नेप्राम रोमेन अमादी मायोन ग्रीन टेक प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर गताबली ngangomna खुसिनखी हाइरि हेनसु पाउसिन मखातानसु फुंदोरकली लोइसलकपोइना तोपा पाव मना एमएलए सिंह पुलिस द बोट तौहलगा बोट फंगलोय बोट तौगे हाइरबदी मियामगी थौगल तौबियु निकेन थोंजू केंद्र की एमएलए अमसु मिखल सोंगथोकनाबा सेम सारिबसिंगना पुलिस थादोलगा बोट तौहंदुना नखोइगी बोट फंगलोय बोट तौगे हाइरबदी मियामगी थौगल तौबियु हाइना लाखदोरिबा कुमजा इंग्लिशिंग अनिगा कुनगनिथोयदा पांगथोकदोरिबा जनरल इलेक्शन थोंजू एसीदा कांग्रेस की मेरेप ओइना सुंगथोकदोरिबा सेरम निकेना फोंदोखरे सिंगजमई मोंखंग लंबीदा लेबा सेरम निकेन की युमना पांगथोक पाव की मिफम अमदा निकेन मखाताना हाय इलेक्शन असि फ्री एंड फेयर ओइनबा होटनाहनिंगी मसीग लोइनना केंद्र सिगी नासिंग अवेयरनेस पीबगा लोइनना मियामदा वखल तहंदुना थोंजू केंद्र असिदा अफबा अचुंबा चटपा मिहुत अमा पुथोना बहोनरी अदुबो थोंजू केंद्र द पॉलिटिकल पार्टी सिंगी वर्कर्स सिंगना यामना लुजदबा थावों खरा सथरकपसि कन्नेम तवी थासिगी साइसेट कुनगा मरिगी नुमिदांग पुंग मपन मखाइरम ताबा मतमदा आइगी लैकाइ सो ओइरिबा सिंगजमै मोंखांग लंबीगी मफम अमदा हौजे हौजे केंद्र सिगी एमएलए सो ओइरिबा थोंगाम बिसोर्स की वर्कर खरना मयाइ काब चिंजाक चासिलगा दुकान क्वा सादुना लंबीदा साइदुना लै अमसुम तंजादुदा अखोइगी मी खरसु लाकपो उबदा मखोइना अकाम पेट nganglakpadagi अखोइगी अंगांग सिंगा सिंदा पौदाना खरा थोखि अचबो वाथो थोखिबदि लैते मांगना हाय अतोप केंद्र सिंग थोकपा थौदोक्ति मी फुनबा नुमै कापसिनबगी थौदोक ngakतनी अदोब केंद्र असिदा थोकलिबा थौदोक्ति करिसु नते हाइबा याय मसिदा मराल सीनबा यानबा मसुम केंद्र सिगी क्राइम थोकनबा यानबा मियोय खरना सेमजिन साजिलगा ngang लवे केंद्र असिदा थोकलिबा क्राइम दी करिसु लेबा नते इसम जमनी निंगाय संगदानबा नुमिद सिगी हेक नुंगानबगा सिंगजमै पुलिस ना आइगी मी सिंग मयुम न संगलगा फानबा कुइ थी पुलिस ना थीरिबा मी सिंग एफआईआर लोइना सलमी अइना खनबदा कनाना करम मतमदा पुलिस ना कंप्लेन तौरगा करम मतमदा एफआईआर सलिबनो हाइबिसिनी हाइबा पावमसु गजि फोंखिबा नुंगदायरम फोंबसि फोंसिंगना मरुइबा पावम ओइना फोंगली अदु हौजि कोइनादि मैम पाउसु मतासा लुसिनजरगे मसुम पाथोकसगिबदा सोखिबा लानखिबा यावरसि मैम नंगाकपिगनी मतमतमगी मरुइबा इ पाउसुंग लेपतन मैम दा अपडेट पिजरके हाइनसु चैनल असिगी मेकेदिगी मैम ना थमजरी एंड थैंक यू।